May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat masapul mo, mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, maray. Naa, aginggat ka anaw nga agururayak, maray. Ayan niya nga rod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, maray. Binarat mo lang nga rodan tilakaw. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agururay tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti saaw. Na, grabe ka, mate. Kasla saan tanga gayam iti kastanga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, maray. Ay, di ka madanagan. Tabayadak to day tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim Di mo dadaulan ti ardaw ko, maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti adautang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa nana. Hang, wala, tasamo nga min ang makaawawat day jay babae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kinimanang. Nanang, hindi pa'y may saldo ka drama tilinding ganyaw. Wen atay sumatiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyaw. Ay nawaw. Sakto laang may. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da. Kaya't asawan day ta. Napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana. Tapno mangag mo lang dagiti kumarek adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan. Tiwad pa'y agbayad. Anyat ko na yun, nanang. No anyat nangagmaw isuday jayan gardaw. Mapangkaki DJ Garden no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak ditaw ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo. Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakat. Ay nawaw, nakapikpik sa mo unay taradyonan. Napigsa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka mangkide iti ayanda, dulpaw. Apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama deng ganda. Ha? Sikalatan ti mapanditayan ta. Kumarim mo't saan ka di. Siga na. Diya kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. Anda ka diti di yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagap, dulpaw. Awanan ti adu sa ludsaud. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Anda ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan Adan sa utang mo, adak amma. At tuyan ti sukagat gatangan nyo, Nana Helen.
Agyaman aklaunay, gininakaw. Mas daawak man, nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdangag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yun, nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaiso, nana. Iso apasagidak man, bareng makarik na kaagbayad metan. Mano abulanan nga agururayak itibayad na. Naa, amo nga agdengdengegak iti drama. Gusto nanan. Pag inanain nyo mamutilapayag ti kabalayo ha. Ta drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggen nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adan sa magkaapayo. Dayjay alina ah. No adda ti utang nakin kananang. Mapan mo singiran iti balayda. Saan nakastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir ko. Ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidin na. Jaklat ta kuman inlako dagiti lako kengkwana. Ay nananang, nasaysayat lat tano makisarita kayo maringkin kwa na. Saan kita day tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw. Amok ti aramidin. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka loudspeaker wag dengeg kayo iti drama. Ay, wala ah. Ha, sa anak apa atiw iti dayjay ako marek. Nya. Marik na kay apas pasagidanak. Babaen ka dagiti drama adengdenggen na. Di drama may papan ka na kita utang. Isu mo akanayon ti dingdinggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko ana. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta. Ken awan respeto na. Iti manugang na. Ha! Kunak to paikat. Iso akagurguram ti drama adengdenggan na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny. Ay kauwan ana, Nalina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ngay taradyo yung nana. Ay, adda abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo ah. Bareng mangagmulaang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis asimple lang ti di yung nagkinaawatan, padakkalan nyo matan, nana. Ay, wala, tasaan mo ngamin ang makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo ngamin ti makagapu, nana. No agbayad ka, di mayat, awan ti rirey. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag matpimanan anagururay ti gayem mo, nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mo't apagpuunan namanan. Ay, at tagdakan, Gine. Aday ta, mangrugin ti drama at kayat ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw, apay ka day. Apay ang masyapul apig saam. Apay, napasagidan ka? Ay, drama laeng mo dayjay. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida iti dayjay a drama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Adday ka. Ha? Siyak ti kalkalaban ba? Ay, usto dayta, Nana Helen, Nana Lina. Ha? Saan ka kabutang? Day to'y mati para kang ka.
na ikaw. Di ko nam ka day katsanak abumalas. Gusto day tana na. Nakababain ka dagiti lumablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan niyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan niyo. Di kay latan umay dito istor ko. Mangiramraman kayo man. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabak at mutkot. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabahin ni tikas tangar aramidin niyo. Ilablaban ko laang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tattao ang nakakita iti naramid yo. Amangan mo ibagada bakit kayong ngamawan mo't manak-nakim yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot meita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingir. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, kat masulbar ti parikot yun, agpinpin na sagid kayo nanang. No agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, titalaan. Sa dino adi talaang, api akas tamot ang tangiwat mo. Ay, Asos, agdardara man. wawang pibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pang naasip, naguli magkalata. Asos, dahi tatidyak kayat kin kakad. Ay, day tamot ti kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalod sudak laeng. Tamangan mo inton madamdamakat san lang akas na timapasamakin ka. Ay, kabaila, ti bagay. Sus. Di kan makibiyang. Tamok mo lang. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiam. Amamu kan dulpo, amamu kaunay. Makamu ka man laangan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina Numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Una, tamangan no aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen di tasango. Nagapad ang amin kat dito istor ko di na minsan kat nagrigat da am anawa. Ano kasta tigayam kumari na tinakaapa na. Iso akas de tilangan ang nagawid idi na minsan. Ay nawan tata, nakabutbuteng no agapad kaslada aso kan pusa. Awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwad ka nung agbayad. Idi kwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa panarigat ya ganawon agpadaan na turay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amukon Lina, Anya ti amom si Kadulpo. bayadam ngamin ti utang mo iti kumarem. Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yon. nagpulong da dyan Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sango ti istor na kat. Kasano ko makabayad kat awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Narigat agul-ulbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak? Ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday nga utang mo, tinangrugyan ti diyo na kinaawatan. Ibabam ti pride mo. Kasi katayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wan amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wan, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na. Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipadasyo, nanang.
Da kayo ti mangibagang agpasyarda dito eh. Tapno makapagbanding tayo mag. Bayada kunti utang ko, Mari Helen. Ay dawaw, agyaman naklaunay amaray. Adam laangan gastusak. Ay, siyak ti rumbangagyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang ang makabayad Tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan dayta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray. Napakawan na kan, Maray. Wen maray. Kasi na napakawanak mo. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, Maray. Di mabalinda man ay, di agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mat nagturong ni Nana Lina ije balayaw, manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan ide. Tihiwad mat ngamin ni Nana Lina. Nagadaw arason na no daduma. At least ita, adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang, napasagitan mo, iso na sayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na, umay agpasyar da biya inton sa badaw. ay kat mayat nagadalan da adwa, tinapasamak. Sa di naman te papanam, Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di tapalay da ita. ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kit agawid kan tumanin nga agdardara tangiwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kunti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno ag kinabil kami manayin. Siguradong laang. Na, awan da pa'y Maray. Awampay nga rod maray. Ni Gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiting aglutaw. Iso nga ron anasapa ak nga imay, Maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod tanyog maray. Awanan da dumag nga igad mo, Maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga ron, Maray. Mapan ko alaon ti igad may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamulaangan sakbay asumang pati manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay, nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa. No nailawan ka man a nagbidut, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At
Ikaw yan, ti sardinas agat gatangam, bibyan nakaw. Agyaman unay, nana. Ay nawaw, apay akas ta ti busis mo. Kasla di ka pa yan makaisam. Ada ka di parikot mo. Magparikot kami nga rod kan nila kay ko, nana. Anyat pagparparikutan nyo aya. Inga, tumanan tilan lady mi ti abang mi iti balay apag nanaudan mi. Parikot mi ita, tawan pangalaan mi iti pagbayad mi, nana. Sakit awam mo na talgad at trabaho yu iti asawam. Ay na, day tangarod kot, nana. Amangan ko na, no, kayat yung nga ipaabang jay dagayo ijay laod, nana. Pimanaw samot ng tisigod nga agab-abang ijay. Mabalin mo't ngam kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko no anya ti makunana. Kanumano ti abang na dayjay. Ala, wan man, nana. Ay nahagyaman naklaunay. Bagaandak to, nana. Lakay, imawag ni nana tirya kanyak itay. Ti kunana kat nakasarita na kano ti anak na. Mano ti abang na nga eh. Ure, 4,000 per year. Kunana mait. Dadya ka no matimbaga na. Kat no kaya ta, mabalin tamot laang garden. Tanalawa mo't dayjay. Ay, kat mait nga ron ano kasta bakit? Adda, timulaan tayo tinatag. Wan lakay. Oh, anya ngay. Ipa-reserve kon kanina na tirya? Wan bakit? Ibaga mga abangan ta. Naimbagla nga da pangisaadan ta iti kalapaw ta. Kan pagmulaan tayo tinatag. O sige, i-text ko adagos kanina na tirya. Tapno muna nga interesado ta iti dayja adagala kay. Mapankuntuman kita no ayan na abanda ti mayat apang ipatakdiran ta iti kalapaw ta. When mabalinlat tamot lakay. Tapno maiplano ta na imbag. Makahangis na mutlagan bakit? Naksayanan ti parikot ta. No dito'y ti pang ipatakdiran mi iti kalapaw mi. At dati may sakaruba mi. Di addan to ti kais istorya. Sino ka? Ayan yung alamidam di tao eh. Ay, naimbagal daw yung tata. Siyak ni Fredo. San ko salsalod suday no yung tinagan mo? Ti kayat ko amamuan, katuan niya tala alamidam di tao eh. Ay, ko tata. Abangan mi ti dagadana na terya. Plano mi tagpatakdir iti kalapaw mi, kanagmulay tinateng. Panagkunayo tata. Okay lang nga ta, no iti asidag yulatan ti pangipatakdiran mi. Ay, pangasiyo ha. Di yu iya sidag ti kalapaw yu iti kalapaw kaw. Ne, apay nga tata. Di yu kayat nga adda ka aruba yaw. Dakat! Awan pagdanagan yu tata. Tanasaya at kami mo ti asawa. Di yu panggapan ti mangipatakdir iti kalapaw yu iti asidag ti kalapaw kaw. No di yu kayat ti gulo ko nagtubay. Sige. Saan nga rin tata? No di yu kayat? Saan mi ngay pilit? Gumatangak man iti mantika na naterya? Day talaan ka day. Uwe na. Titibayad ko. At tugaw ka biay, ta isupot ko ti mantika agat gatangam. Uwe gayam. Asino dyan lakay ijela haod na. Asino alakay tidakda ka matam? Tay lakay nga kinkukay ti kakaisuna kalapaw ijay. Ni bubong dayjay. Bubong gayam tinagan na. Apay ana sa ludsod mau. Ay, kwa. Awan magkiti na. Ed ko lang ang mamuan. Ipadas yaw ti makiis-istorya king kwa na. Wala na. Numaranaan mi amayat timod na. Bakit? Anya ti makunam. Mayat ka dimot lang ti kalabaw ta nga impatakder ko. Ay, mayat latamot alakay. Tinapatag kat adapag na idanta. Ay nawaw. Ni tata bubong ti lumabas bakit? Kita ham ti reaksyon na. Ay, kasi tisigod. Agsipot-sipot manay. Bambantayan na siguro ti garaw ta bakit? Ay, bantayan na laamin na. Kasaan mo't maag-agrabyado. Anay baglaan nga na. Ta dito iti nang ipatakderam iti kalapaw talakay. Saan nga iti asidig na? Uwan nga raw. No inpilit ta tinagipatakder ita sidag na. Sigurado agulo. Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan talakay. Ang mga no intong madamdamak darupen data. Sakit istrikto launay mo gayam day talakay.
Mabit man lang si ka lalaki. Ha? Isya ka dito kasarsari tayo, tata? Sino kumabay tinagduma? Datalang matitao dito. At ka di bagayo? Inton sumaro na. Agbiro kayo iti sa bali apag nanyo Ay no. Apay mo takas ta, tata. Kaya't amag na kayo iti parangak. Nalawag ka din. Anya? Magnakailaang manindita oy tamaki tayo ti birbirukan niyaw. Awan mo't sa bali apag naan mi, tata. Parikot yun daytan. Ibirok yung mata. Saan kumamot akas ta, tata? Iti paraangan nyo lang amumi amabali na pagnaan mi. Kaya't amakita ti panagrupro pa yung itasawam. At nakali narabid mi adi yung nagustuhan, tata? Awanin ti ado sa lutsog. Arabidin nyo lang tanong niya timbagak. San asyat ti pagpungpungtutin niyo? Makapaasar mo da jalakay? Ay nawa, dayjay at tatabobong manan? Oy, di nakidi kaya't amagnata iti paraangan na. Ay nawa, apay ka na. Diyak maramoy ti da jalakay. Magnakailangan man dito eh. Kung nanakid din kanya. Ay, naglukon dayjay alakay. Iso, madlagayam ama di ti panagkita na kanyak itay limabasak iti paraangan na. Ay na, napudot ti dara na kadatalakay. Awan mo't amo ka basol tagin ko ana. Ha, talagang sakit di nga ugali na ti kasjay. Nalagdumag nagduwa-duwa ka mang sumbat kin ko ana. Talakay kat nga rod. Di ka latan agtagtagari inton sumarunulakay. Kandi ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno saan nakarkaro a gumura. Awan ba kayo? Oray kasi di pa nagsasao na kanya katagtap-tap pala. Masaya at lahat ti pa nakisaritak kin ko ana. Talakay kat nga rod. Kinasaritak ni Pridaw, maipapan itikapsat mo, Mari Mabel. Apay ka no, maray. Apay, ti kabsat ka. Istrikto kanumo ni Bubong kadakwada. Di andi aga po ka no, mga agis istriktaw na jay alakay. Idi damaw, di nakayat nga agpatakder da iti kalapaw da iti asidig na. Idi kwan, di nakanumanen kayat ang magnada iti paraangan na. Anya? Bagbaga ang tikapsat mo, Maray. Da Frido kan Bibian laang ti kaaruba na ijay. Kas tapay laang ti trato na kadakwada. Agin i-stricto pay laang. Talaga asan nga pampanunot na jay ataaw. Asino nga'y tinamnamaan na at tumulong kenkwan ano apaan na maamin. Ay, huwag nga raw. Siya ka adayo kami mo akakabsat na kenkwana. Dahita ti di na mapanunaw. Narigat ti agin i-strictaw. Ta ang mga nuag kasapulan ta iti tulong kat awanan ti mayat at tumulong. Ay, naku nampay, maray. Enya ti gagara manak. Imbaya, tao may kasirmunan. Enya tabo ka basol ko katakayaw. No kada ka bay, awan na talaga. Ngam kadagiti karubam adaw ti basul mo. Nagpulong dagi dyan ang gasawa katakayaw. Ni Mariteria tinangidanon kanyak. Kas day mo't lahingin Nagistorya da kinteriya. Ni materia, indano naging ka. Sana nasayaat nga agin i-stricto ka din kaw. Sana garod a komportable ka na kwada. Na. Apay, Mike? Ada ka di dakas ngay naramid dakin ka, Ewan mo tiday. Gamsaan tayong ambaw. Nanya ti sumaro na abapasabak. No para kanyak. Sika, ti ayan ti parikaut. Ida niya agapaw aparitam ida magna iti paraangan mo. Gurguraam ida, nga awam mo makagapaw. Imbagak mata sana ka komportable ka na kwada. Una, tanalawag mo asika. Ti ayan ti parikaut. Ay, agpanunot ka. Tadumteng tutial daw akasapulam dagita at tao. Patunutap. Isuda, ti asidagkan ka. Ganyan ting desisyon ko. Isuday dahil manang. Sa haling agbalay. Nimbaga kasala ka komportable. Talaga saan? Na. Agpatangkan ka man ako na kaon. Ay, sigay. Nangamong ka man langan.
ang mga no pinagsasawan na kamanin dayjay ala kay Fredo. Bakit aglinabas kay ti paraangan na? Duhal daw na dyan nakikita dahil alakay bakit? Awan tao, di ta kalapaw na? Dito di jak sigurado. Nakarikap mo titawa kan ri daw na. Wano, at dati napanan na. Nakarikap titawa kan ri daw. Yung kasla saan ana ikandado. Ay no kasta, saan ana ikandado ti kalapaw na? Kasla saan? Bakit? Ay nawaw, abay ngay nga ta. Kanya ka tanong mapanta si Ripon. Nakabutbutong lakay. Amangan ko nakno agsaksakit. Wano adakit din napasama ken ko ana dita. Ay, nakabutbutong mutlakay. Dua atawin na dakos ti panagsasauna kadata. Ay, ang mga nuinton madamdamakot. Bunang matan ti ikamat na. Ah, nana, adaman damagat. Anya day tanakaw. Sa dino nga ta tinapanan ni Tata Bobong, nana. Ay, jak amo Apay ka day. Awan ije kalapaw na aya. Ngamin nana, maikatlon nga aldaw asaan mi anakit kita. No idi kat adu ti sauna tunggal lumabas kami iti paraangan na. Itakot awanan taawan mo ti tao ijay balay na. Sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mo't alim mablabas dito'y balay. Sigurado kayo, nana. Wain, ang mga no adala ang ije balay na. Ala, makapadanag kayo mo't, nana. Ipadasuman atuktukan. Ang mga ano ada ijay, madila ang tirik na na. Iso anak ko na yaw, anak karikap titawa kan redaw na. Nakabutbutang tiyagtuktok ijay balay na, nana. Ang mga no ikamat na tibunang kada kami. Isan nga ta, nana? Ipadasulat Kaasimait, ang mga no masakit kiday. At tatao, lakay? Kasla damot bakit? Lukat akong diri daw. Tata Bobong! Tata! Adda kayo kaday? Jack, ditoy. Diyan di ba sa akong lukan dyan? Ay, sus! Ay no. Nan-ano kayo, tata? Nakailad kay laang matitikatriyo. Madi nga ron tirik mo na. Barok. Saan kayo sa hamutan ng nangan? Awan tipigsak nga aglutaw. Ay, dagiti kabagyan nyo nga, tata. Amuda ka diti, kasta ka sa saadyo? Saan pa? Awan mit nga minti cellphone ka. Saan ko'y da maawagan? Ken may sa, jakon ka ba ilang timag na? Agkakapsot ba takititumang ka? Ay, Bakit? Awagam ni Nana Terea. Ibagam akuntakan na ti pamilya ni Tata Bobong. Tayo tayo yung ospital. uuwin lakay. Kay, kumusta mo tanti marikrik nam si kabubong? Nastayaat mo manang. Makitam dayta napasama ken ka? Dandani kan maustal, adimi amaw. Di na kumamatin asirmunan man. Nay, maglahagan na! Tada, di nakakita ken ka? Nga rod. Nuha sino, ti kagurguram. Iso, ti umay pa'y pangtulong ken ka. Nakababain launay kadakwada. Nya ngayon ti rupam ngay sarsarang mo kadakwada, ay awanon na. Isu nga ro na mababain na kadakwada ita. Ni Fredo anamin ado a pinagsasawak tinangubakan niya manang. Kunak tupay ken ka, bubong. Di ka balen nga istriktaw kadagiti karubam. No, saan ka maag-agrabya daw? Awan tirasaw, tapno agin istrikto ka. No, apay nga may na di mo kaya ti agawi, DJ Balay. Kaya't kung aron ba dito'y kalapaw ko manang? Agam kita ama. Saan aga paw tanagimbagan ket kinatangsay ken kinaistrikto manan tinang nang runam. Saanin manang? Ay, agbalbaliw kan, bubong. Di kay madanagan.
Nagadalak tinapasamak kanyak. Nasaya at mo't no kasta. Sige, agpakada ak nga rudan. Agan-anad ka manang. Sigurado ka kaday, kabailam tiyag na ditoy. Wen, napigsa akong. Kabayla akong tibagik. No kasta ti kunam. Agawid ak mo nga rudan. Tapno sa anak marabyan. Anya ti suksuk dalan nyo, tata. Star apple sa amin. Makapangpanganak nga raw di Star Apple. Kabutan ko to umulay. Tamangan kulak numatnagak. Narigateng. Siya kundi umuli, tata. Kabaylam ka din. Kabailak, napigsak pa'y mo, tata. Alaban ka raw barok. Umuli ka. Tapno damot maramanan tayo abunga day tanga Star Apple. Oh, Star apple bakit? Ay nawaw! Nangalam iti star apple lakay. Inted ni Tata Bobong. Anyat ko nam. Inted ni Tata Bobong, kunak. Nanana, itaman pa'y. Nasayat mo din ti pan nakisarita na kanya kitay, bakit? San anagungay? Saan may? Nana, nagnakam sa mo at edi na ospital lakay. Un bakit? Kastamot lang ti madlaw ko. Nang rugi idi na ospital, kitawan mo din ti ado asauna. Saan mo din nga istrikto akas ididamo? Ay ka nasaya at mo't no naamiris na dagiti bidot na lakay. Tapno saan mo't laeng nga isupay a pagparikutan ta. Tata Bobong, native a manok para kada kayo. Native abanok ko naman. Wen, para kada kayo. Ay, para kanyak. Uwin tata. Abaw, Sobramot nga minti, inluto nila kay ko. Di mo kabailan nga ibusin ata. Dudwa kami mat, iso nga ikanda kayo mo't ay niya. Agyaman aklaw na itanalagip na kay kan. Basta di nakamparparitan amag na iti paraangan yun tata. Sading. Hitan na kumbaga po, paritan kayo kan. Ay na! Agyaman ak unay, tata. Talaga ang nagbalbaliw kayon. Ay, wan. Nariga tayo ti agin i-stricto. Ang mga awan ti tumulong. Kit maustala ka din na oras. Ay, nawaw! Agbalin ka anasaya at akaaruba. Tapno tulungan da ka, intundumtang ti aldaw nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado ka kada iti desisyon mo, Marivek. Wen tatang, ilakad dagiti papeles, iti kasta ket legal ti amin. Di ka mababalaw. Nukas tati kayat mo nga ramidan, anak ka. Sipod pa'y idi ket planok dayto yan. Saan laeng ngamin akayat ni Fernan ang maaddaan kami iti ampon. Ket itata naragsak meten iti den na ti sabali a babae. Panawon meten tapno aramidek ti banag amang kumpleto kanyak tatang. Mawatan ka, anak ka. Amok akayat mula unay ti maadan iti anak. Ngamdak sang gasat. Tadamot problema ti matris mo. Inaklon kon asi pupuso ti kastoy akasasaad ko tatang. Amok nga imposible nga agsikugak.
Ni Valerie lang ang tinamnamak itang tatang. Amaw nga dati plano ti Diyos para kin ka. Isuan na pasamak ti kasta anak ko. Oh, dahito tagbalin asilad mo, Valerie anak ko. Agyaman naklaunay, Auntie Marivic. Mami ko namon Agyaman naklaunay, Mami. Manipod ita. Mami mutan ti awag mo kanya. O ala, aginanakan, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Ayaban kan tulaangan no makaluto Tulungan kayon, Mami. Ay nawaw, saanon, kabailak mo't. Ala, ginanakan, tamok anabamban no ka iti biyahe. Sakit agenrol ka pa inton bigat. Aginanaak tulaangan kalpasan ti panangan tayo. Kayat kayo atulungan, Mami. Diyak kayat asyak ti pagserbian yo. Libre lang arudan ti panagnaad ko ditoy. O sige, sikat ti makaam mo anak ko. Anyat ko namitain, Ruby? Ni Maribek akabsat ko lakay. At damot gayam ampun na. Anya? Wen, jak man ammo no anya ti adda iti panunot na day akabsat ko. Kay kayat napay atulungan ti saan na akadara ngem dagiti kaanakan na. Kaya't na siguro mo't ama panasan ta agbaling nga inaa. Sa bali lat tamot ano kadaram ti tulungam. Ay nawaw, kwarta na rin tabakit. Noon niya man ti desisyon na uno plano na apang igastusan. Awanan bibiyang tayaw, ta nagrigatan na day ta kwarta. Ay na, pagbabawyan nanto ti kasengar aramidan na. Agasem ngay tapagadalan na pay dayjay nga ampon. Anya launay ti pagsaksakitan dinakam mo, bakit? Kwarta na mo ti gastusan na. Saan lang nga ita ti aldaw, Brian? Dumteng to ti panawan nga agsangit dayjay amarive. Unay ka. Imbis adagiti kaanakan na titulungan na, saan ta priority na pay kiti day tang ampun na? Ay nawaw talaga. Ni Marivic nga tatang. Awan dito yung balay. Nakimiting da. Tada ka lumiting iti pagad-adalan ni Valerie. Naimbag pay day tang ampun na, tamatulungan na. Dagiti ngay kaanakan na, awan, di na pay mo't maikan iti allowance da. Eh nawa, apay mo't nga graman allowance ti anak mo kit itid na. Anda kayo mo't kini Brian. Imbis agastusan na ti kwarta na iti dayjay a Valerie, itad na latakuman kadagiti kaanakan na akadara na. Inya, Asino kumangay tinamnamaan na mga iwan kenkwa na inton kumapsot, kat saan mo't nga rod nga agsikaw. anda mo't panunod ti kapsat mo. Nanakam ni Valerie. Pat-check nga dati plano na para ti biyag na. Ay na, diwa mo tatang, saan analaka ti agsasao kunak tumal. Anda mo't tiniti kapsat mo dayta No may papaniti dayta banag. Isumiteng ti makamong ang desisyon para ti pagina. Agrubuata kun, Mami. Mabiit lang nako. Ada ka di ibilin nyo, Mami? Naibus samot ten ti allowance mo. Adda pay laang nabati. Sa anak mat nga minunay nga aggastos iji pagadalan. Ne, kita amangan mat nagbisbisin ka iti pagadalan nyo. Saan matkit di, Mami? Awan rumbang apagdanagan nyo. No maibus ti allowance mo, ibagam adagos kanya, kwan. Wan, Mami. Agrubuata kun. Sige, agan-anad ka anak ko. Naimbaglain Tasan agastador na ti anak mo, Marivek, anak ka. Siya na kasi tinado mga ampun dita. Saan mo't kiti tatang? Banag apagyamanak launay. Agasem manday ta apan ang sakit mo iti ampun mo, Marive. Oh, anya man ti kayat mo asawan manang Ruby. Sa bali mo't ti mindset mo niya. Kay kayat mo pa'y ti tumulong iti sa bali a tao, ngem ti tumulong kadagiti kakaanakam. Saan asabali a tao ni Valerie manang? Ay nawaw, anya saan? Kat no naglawag asaan tay akadara dayjay nga ampun mo. No siya, imbilang kun kaspudno nga anak ko ni Valerie manang. Diyak amuking ka. Imbis adagiti kakaanakam ti tulungam. Adda kayo mat kini Manong Brian. Pagbabawyam to dagitang aramidam. Anya? Dumteng to ti aldaw, ada kami akadaram ti pagkamangam. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Apayan na nakaw. Nan ano ka? Diyak ka mo tatang. Basta maditirik na. Eh nawa, agpa-check up ka nga ro doon Huwag tatang.
Mapan kami kini Valerie inton madamdama. Mamigat kayon, mami. Nagluto ak iti sinigang tapno adda pamigsayo. Agyaman naklaunay anak ko. Uray da kayo, apong, mangan kay matan. Uwing, inton madamdama akpay. Umuna kay latan apok. Uwing gaya, pagpatsik-apan nyo ay inton madamdama. Ijay sentro tatang. At napagluganan niya, Kinasaritak ni Kasinsin Herbert tatang. nasaya at big nga no kasta. Tapnusan kay amarigatan nga agkumyot. Asa ino yung mawag bakit? Tinalaing akabsat ko Anya tinyawag na keng ka. Adda ka no yung hospital ita. Apa nga day di hospital? Anong tikapsat mo? Diyak mo Kimaro siguro ati an na yun na. Ay, gat mapan mo sa rungkaran Masaduta. Kan may sa, busy akmat laang. Da si naging Cheryl ngay. Ay na, sigurado masadut lang dagiti anak mo. May mayat latamot ano bisitaan yung tikapsat mo. Ay na, kas nakunak itayan, busy ak Brian, busy ak. Di mo man ulit-ulitan asarong karak day tatao. Di ka agungot abakit. Ibagbagak laang mo. No makapaasar kan tumot ngamin. No asino ti kayat na amapan, kat di iso ti mapan. Asino ti banbanugan day di amaribik ngay. Ay nawaw. Kaslasaan mo matakapsat di tao nagsasao ka. Para makita ano asikasun ti panpanakkel na nga ampun na. Naimbaglaing ngayon tamayatin tirik naman akaw. Wan nga rin tatang. Saanin ang mabalin nga agbanuga. Di mo unay ngamin Numabalengkit may salaang kumati trabaho. Wan tatang. Narigat nga agpaiso no ti bagi tayo ti agsurrender. Naimbaglaing tada ni Valerie. Wan nga rod. Isumot tinaanos anang kadkadwa kanyak iji ospital. Panagkunak katusto lang ti desisyon ko tatang. Anya ang desisyon mo, anak ka? Husto lang ti desisyon ko ang mangampon kini Valerie. Kita kat saan apulos ang nagpakpakita dagiti kakaanakak idi na ospitalak. Uray ni Manang Ruby akabsat ko. Kaya't datulungam ita, kastamit ipakpakita ta. Panagriknak kat ti kwartak laang ti kayat datatang. Sipod idi, no agkasapulan na kat awan da nga agpakita. Nalag-ananak laang idi adda ni Valerie. Ngam no agsasao ni Manang Ruby, kaslada kas unay ti ampun ko. At dalat taday-tay ti tao. Saan nga amin nga ampon kat managing bubukog? Saan mo't nga amin nakabagyan kat manang sakit? Pudno launay tatang, adda day tay ti taong, no daduma, saan laang adara ti pakakitaan na. Di mo mababalaw ti kabsat mo, Ruby. Nga may tunggal ka sa pulan da kayaw. Kat awan kayaw ngagpakita. Ura edi masansan ti panagapat aki ni Fernan. Kat awan bibiyang yaw. Wen ata busy kami nga rod tatang. Hey daw, saan arasunday ta anak kaw? No di na kayat atulungan dagiti kakaanakan na, saan mi nga ipilit. Ngam daytoy ti tandaanan na tatang. Awan tinamnamaan na atulong, manipod kada kami. Iti kasta nga imbaga. Kat madlaw ati kwarta lang ti kabsat mo ti pagin-interesan yaw. Iso asaan nga agsikog, takas ta ti ugali na tatang. Ya. Do sa lakit di dayta. Managing bubukod launay ti kabsat ko. No, nasayat nga ibaga pumanaw kay. Di mo pagbasuraan ti lapayag kaw. Kat anyangay, naragsak kan, maribek. Ay nawaw, apay akas tamanin Manang. Naragsak ka, anak kaadal ti ampun mo. Kat dagiti ka anakam amis mo akadaram, saan daan nakapagturpos. Awan na talgad at trabaho da. Awan basol ko di tama nang. Awan basol mo? Amok sipod pa'y idey, di mo kayat ama kaadal dagiti kakaanakam. Saan apod no day tama nang? Iso pinilim ti mangampon, ngam ti suportaram dagiti kakaanakam. Amo yung mati kasasaad ko. Amo yung imposible nga agsikugak. Kayat ko amarik na ti agbalin nga ina. Iso nga inyawid ko ni Valerie dito'y banay. Aho, plastic ka. Kas naganak, responsibilidad yu dagiti anak yu Manang. Saan tay ko mga ipasa iti sabali? Aho, makita ano aginggat ka ano nga isakit na kaday tangampon mo. Hello, mami. Sa dinuti ayan nyo,
Awan mat tao dito'y balay. Uray ni Apong, awan mat dito'y. At da kami dito'y ospital, anak ko. Anyat aramidin nyo dita, mami. Intaray mi ni apong mo. Anya? Awan pagdanagam ta natalgad met ket diti ka sa saad na ita. Mapanak dita itamat laang. Saanen? Agi na nakakit dita, dapat trabaho minton bigat. Umay ko lakitaan ni Apong, mami. Adda pagluganam. Ag-tricycle laklatan, mami. Nangyagak iti protasyo, Apong. Ay na, ang yaman ang launay, Amok. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno dagos nga agimbag kayo. Wen, isumat ka na nabidak. Agpakadaak nga rudan, adapay trabahok inton bigat. Agan-anad ka. Agpakadaakon, mami. Mala, agan-anad ka, anak. Ikandadom ana imbag ti balay, ah? Wen, mami. Na ospital mo't gayam ni tatang. Kat, anya kumaitano na ospital. Ay nawaw, sarungkaran nyo mo't Busy ah. Kas tamot akanayon ti bagam. Busy ka akanayon. Dagiti anak mo ti baon mo, no kayat da. Dagi jay pailaang mo't ti kunam. San damot nga rod ang mapangnamnamaan. No di da kayat ti mapan iti ospital, di mo ipilit. Mga kamuka man lang. No siyak, sarungkarak ni tatang ija ospital. Di mapan ka, no mapan ka. Di na kampilitan. Iso asaan anak kaadal dagiti anak ta. Kas tangamin ti panangisurom katakwada. Naa, basol ko pa'y gayam ita. Kitaan nyo at tatang. No anya tibilin ti doktor, iso karamidan nyo. Wen, anak ko. Ni, apay kaslasaan kay anaragsak anak kaawit tayon. Una, tadakpot nakita dagiti apaw. Uray ni Ruby akabsat mo. Ay natatang, awan bibiyang dakada tayo. Kasta nga minti madlaw ko sipod iti. Sabali ti ugali na. Iso apa nagkunak, husto laang ani Valerie ti tinulungan ta, tatang. Ngamin, iso mat ti mangisaksakit ka data. Naimbaglaan tada ni Valerie akatulungan ta. Wen nga rod tatang, talaga ang mapangnamnamaan, uray saan ta akadara. Nakaidasara kun iti kanan tayo, mami. Apong. Wan, umayan anak! Oh, nangagyod ay jay tatang, mangantayon. Umula kayo amangan. Sa anak pa'y mo ta mabisig. Ay nasan ang mabalin tatang, masapon nga gigidan tayo. Agtumar kayo pa'y iti agas, inton madamdama. Naimbag man, ta nakaruar kayo matlang adagos ija ospital, tatang. Kasi ti apo, apay mo't adi kay nagpakpakita. Apay adi naksinarungkaran di ospital. Busy kami. Anya, Awan ti oras may. Di bali tadamat na nga si kaso kada kayo. maawatak itan. Ti anya, tatang. Maawatak itan. No apay amas pinili ni Marivek ti mangala itampon na. Ti tumulong iti saan namit akadara. Ay na, di man ipalagip day ta kanyak, tatang. Napadag ni kak, ahos tula ang gayam ti desisyon ti kabsat mo. Ay, nuamok lang akas jay ti aramidan ni tatang. Sa anak ko man anapan ijay. Ay nawaw, apay manay. Tatila mat ibagbagana. Anya, Maawat ako, no apay akas jay ti inaramid ti kapsat mo, kung nanakit di kanya kon. ay nawaw. Aging ka kadita. Kit nasakit tinakam mo ta sa bali at tao ti tinulungan ti kapsat mo. No anya man tinapasama kiti biyag dagiti anak ta. Choice damot day jay. Isu damot tinangaramid iti gasat da. Ay, basta. No para kanyak bakit? Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Kita kat agapit mo to nita. Nasingput ngamin jampon na. Kasta pa'y lang matibagam. No dagiti anak ta akanakan na ti tinulungan na. Awan latam mo. Sapay sa bali mo ti ugali dagiti anak mo. Diyak mo. Nanya mo tin sursurong katakwada. Alawanan, uston, agsardeng kan, Brian. Kasta talaga ti biyag. Isong aklo namun bakit? Amo kaday nga ugali yu ti may sa ama kagapo. No apay pinili ni Marivic ti tumulong iti sa bali a tao. Ngem ti tumulong ken kaakabsat na. Ay, nawaw! Adda tay pagsasao ako nana, ununaan ti pamilya sakbay ti dadduma.
Ngam no maminsan, datayo matlaang ti agar-aramid iti rason. No apay asaan datayo akayat atulungan dagiti kabagyan tayo. Sakbay nga agreklamo tayo, amirisan tayo pay ti biddot tayo. Taamangan no datayo matgayam ti ayan ti parikot. Isu adida kayat ti tumulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anong tadara, Francia, anak kaw? Ni tatang mat, siyempre, inayon ko itilakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayat ano kasta? Ada-adago si target customer mo. Tatang. Sigurado laang anadalos ti dara ginatang mo. Siyempre, mata. Pabura kang bayan akaw. Ay na, sayang tigasol no paburukak pailaang, tatang. Ay, dawa. Panunutin mo dagiti customer mo Saan mo ta mabaleng nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay kadi makibiyang, tatang. Amuktar aramida kanya. Padamat gayon, Betamax, ala akong bakit? Ada. Lakwan nakman nga ron. Taramanak no naimas matlaing. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sabali lakay. Nay, apa nga Betamax nga rod mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve na nabati a Betamax. Isu nga agpili kalatan iti sabali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue. Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. No kasta. Aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, isu anakitak. Kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Adda Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga men tay Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo anya, Mari Francia. Ay nawaw, adu damot si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan, Mare. Urayak nga urayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pa'y lang arod, ta urayam, Wan, Mare. Naimbag man tan, napanunot mo mati agla ko iti kasta? taadamot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan, mabalin mo't ngamin ama isida, Mare. Tipid, kun saan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan, Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano sa balay? Yan, ramanakman. Ay na, saan na, nanang? Di yun ramanan. Delikado.
Nyat kayat mo asawan, anak ko. Aday tananang, kitaan nyo. Half cook mo, tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa inay. Oh, kitaan nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan iso akasta nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, nakunampay nanang. Anya nga rudang ti aramidom kadagita. Ibalang maun. Saan nanang? Isublik iti kumarek tapno makita na matla ang akasto iti ilakla ko na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tila ko na. Awanan maribebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay tapno gumatang manon, Maray. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anya nga rod ti gagaram. Imayak, ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi akma. Kita anaimbag ti Betamax alako, Maray. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't day ta, kita Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yumanan. Ay nawaw, iso nga rod agim matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Oray di mo isublik ti kwartak. Isublik ti lako, Maray. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalabaan nang. Ay na, saan akinaarti ti kastoy, Maray? Agan anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita am akit na makit-kita pa ilang tinalabaga, Maray. Ay nano, di mo kayat di saan laang. Nagadupay laang mat asaom. Ha? Pobre, anaarte. Anyat imay-imbagan ni Bebang, Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay, natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apay kas lagap aba kayo itaya. Saan mo't? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't laadagos. Sigurado ka Wen, tatang. Katnoan yaman tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan amasapul amaamuan nyo? Anya ti ko na ni Francia, anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day dya babae. Nakaararte ak kanong kat pobre akmat. Adya. No agsasao kat kaslasaan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo nga agreklamo. Delikadong mga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na. Awadlat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta ang negosyo na. Abay, anyat inaramid mo iti Betamax alakong bagay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay, nawaw. Asino manan tinangyiwaras iti dayta? Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't dakla ang adadaulen kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita apanawan. Ay. Kita abakat. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi ka ti mangiwarwaras a half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino ngay kumati sa bali a pabasulat kat si kalaang mat a pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaararte ka ngamin. Dadaulam pa yan ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo.
Ay, nawaw. Gaputa pobre kami. Awanan karbingan me. Nga grere. Kasta ka day. Kunamlan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka. Oray na pobre kami. Saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami? Kat pakananda kami matan. Iti saan analuto? Oh, pobre anak ar-arte. Pwe! Ay, rupat kwarta mo't day a Fransya. Wen nga raw, binagaanda ka pa iti pobre na arte. Ay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arteak. Saan mo't aga puta pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kun saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta a magastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talaan kumakas de tilako na. Saan ta kuman aging matang. Naku nampay nanang, pagbalinan damutan nga ayop ti tao. Pabor kampay mo't adag itilakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagaklaang, takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok daytoy tatang. Amok tar aramida. Nawaw, isuro ka para ti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan ti tulong yo, tatang? Anya, Kas makita yo mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. no kaya't mo di tulungan na kan? Ay saan? Aginanakay kit di. Okay. No di mo kaya't ti agpatulong, adaking ka dahil ta. Apay analiday ka ba kay? Naan ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil tati bagbakin ka ba kay? Na, kastapay mo't lang tibagam kanya kay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag, may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga eh. Wan ata isulaang mo't tinariri. Nariri a pobre. Ay, Na- makapa-stress. Unay kan ba kay? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat tipod no. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No dadumak riri-ariri ngamin, kaslasaan nagpampanunot. Awan maaramidam, no may papaniti dahi tabahan nagbakit. Karbangan dati agriri, nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutuam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara nga eh. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul mau. Dumagas kayo pa, anana. Gumatang kayo itilako. Ay, kwa, Pasinsya kan, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan a half cook tilakok, Nana. Pasinsya kan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti bagbagak, Nana. Ay, pasinsya kan, Fransya. Intun maminsan tulaangan. Fritis da ito'y, Nana. Saanan, nabsugak pa'y may. Na Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo nanang, nagnaan nyo aya. Iti ayan da Fransya, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun, tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdua-dua aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo mat asigurado, no pudno, ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre da ita. Ne, itid mo matuntilakom, Fransya. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo mat itilibre ka da kami dahi ta. Sana balen awan mo ti customer ko.
Anya, Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinaburka. Siguradum lang ta delikado tagsakit. Wen, danag mun ay ah. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya mutten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mau? Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan. Anya, Awan mo't nga ng customer na. day talaang nga agpaiso ah. Half cooked to nga mintila ko na. Day tanga raw. Iso mo lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan mo aramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang naririda kit pobrida mag. Day tati saan ang nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan ang naluto ti Betamax a ginatang may. Idikwan, kasta una yan ti unget ti anak mau. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay maninda tao. Awan mo't mapanunot ko nga ilako. Si kantumad nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglangan Tasan ang nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Uwanan No dalakit di mabalin na pag-applyam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day takin ka anak ko. Di ka makiap-apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko. Sika, tag-desisyon para itipagim. Bakit kamutan? Ammom, noon nga tirumbang aramidaw. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutam met ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.